Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat naggapo. Iti pagayam makayat na ti paawagan iti Rina, adinan dinakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamet nga ibinglay ti pakasaritaan ti biag ko. Tabarang makaipaay iti adal, kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Rina. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nanang, mabisinak. Aguray lang ang anak ko Kita no, dapay nabati nga ina po Mabit lang ang anak ko. Ay, una yan tikas to Imbaglaangan. Ang dapay ina po Kanat da amasida itay aldaw. Kumano sa anak amasik ugmanan. Tapno makataggadak mat kuma. Oh, atuyan anak. Ano sa munda ito'y sabaw ti dinengdeng asidaan Wen, nanang. O sige nga Rodan, mangan kan anak ko. Anya din lo mamasida, Rina. Agaw ka man manganak. Inapoy laang ti addadado. Awan masida. Anya? Awan pa siya serbi man nga dadi ti balay. Nagmulmulagat kalatan na nagmalmalam. Kaya't mo ta patayabak lang na kita kaldero di tarupam, Awan pa serbi mat. Puisik. Usto ko mandado. Mabutbutangan ti anak taken ka. Uston tarupam. Madurab kan tupay makitam. Sabag ka. Agawid na tao, awan pa'y masangputan na makan. Diyak lang man nagaw. Awid! Rina, alaam da ito'y basit a karnet baboy. Ilutom. Imbag lang ada sa bawon nyo nga agina. Agyaman ak unay manang Susana. Ay, agan-anos kayo nga agina. Ne, una yan ti kasta alangam. Nagkutong ka. Sapay no di masikog ka manan. Awan nga Rodman. Sige, ingka iluto daytan, tagawid akmutan. Awan manang, katagyaman ak manan iti daytoy. Manang Rina! Manang Rina! Oh, apay Mayla. Anya day jay tauray ka la tumalangkyaw. Kwa, ni Manong Dadong. Apay ni Dado. Anya tinapasamak kan kwa na. Awan, ngam nakitak nga dasal sa labayan na babae. Anya, sa dino tinakakitam kan kwa na. Ijay istor ni Auntie Mayang. Inak kumagumatang, ngam sa anak ang nagtuloyan Imaya kung dito'y ayan mo. Dado, anya ti kayat asawan da ito Kwa, awan na ito Nagbidot ka lang iti pampanunutan, Marina. Anya kamatan Dado. Katsi kamat a babae. Makitam da ito'y tiyan ko. Gusto neta, Rina. Agawid kan, sa anak nga ibabay nito Ang mga nung makapagtapal makitam. Ayop ka. Amumatla ti agbayin. Awan lang nga pakan mo kada kami. Adda ka pa'y dito'y amang salsalabay iti babae. Dado, awanan ti bagas kan gatas ni Michael. Awan kwartak. Nahabak hindi kalman. Anya, kasano nga rudan? Unay kamatan. Adda ibisyom ngam awan ti para iti pamilyam. Anyat maramidak ngayon awan nga rod. Pilitam kit din na paadaan ti awan. No kumangamin inkagbiro kiti pagtrabahwam. Tamo san latan na data agitang tanggaya iti imam ti araramidam. Anya. Umay kan anak, mangantan. Kastoy manan ti sidaan. Bulong manan ni di aldaw. Pasensya ka lang kuman anak ko Anusan tanta iso ti adda. Sana bali anak, gumatang tanto iti naimas amasida. Agpaiso, nanang. Wen, anak ko. Ala,
Umay kan, tamangan kan. Wan, nanang. Rina, hanggang ka man iti ka nagtanay, mabisina ka. Wan, mabit laang. Darsama, nagbuntog ka. Wan, makauray ka kadi. Bayag-bayag ka dito, tumayab yung nakatangtang ka na sinilas ko dito, Robam, ha? Oh, at uyan, mangan kan. Na, kita man no makan na itandasar mo. Kaslamot ka ng tiyasong. Green mo dito makita ka na iparabaw itinabaw. Ano usam tinaygisa nga ugot ti kamuti, ta isumat ti adda. Saan pa'y gaya makayat tiyasong? Ruot. Apay, pagkit kita am kanya, kaldeng, ruot, ipasangom. Apay nga imbundaris mo nga eh. Amo matiag birok iti naimas amasida. Ngam apay adi ka mang tad iti may gatang. Ultimo gatas ti anak mo. Awan pay. Sa ita, agriri ka dita may pasango ken ka amasida. Sumpat ka pala, sumpat dita. Maminsan pa'y ngagsaw ka ta. Makitam, tirik-tirik tayo mamon. Rina, apay ayan di kwarta nga inkargak dito, inalam. Awanan inalak. Isuting gatang ko ijay bagas. Kan gimatang akmatan iti gatas ni Michael. Anya, salbag kamay. Kunak ay apakibiyangam na jay. Kat adda na eranta pangusarak. Sana bali tamas na sisita tinang igatangak. Isuntumat lang nga kain, inom iti arak kanisugsugal dita. Ayang iti bibiyang mo, kat kwartak mo na jay. Nagbanugak. Isong awan bibiyang mo, no pangusarak iti kwarta, nawatam. Kat sana bali taparamot iti pamilyam tinang igatangak. Salbag ka kiti ababay. Dusagan kan tupay makitam. Naimbaglangan, takinayat ni Manang Susana nga inawer ni Michael. Kat adagundaway ko anapan nakilabada. Igatangak to ti anak ko iti naimas asidana. Agriri pa yan. Tapanaylatan nateng. Kas kada asin kan mantika pa iti sidana. Ay, unay mat ngaminan ti kastoy. No kumangamin ka responsable ti amana. Saan mat, tamas napatpatagkan kwa na ti bisyo na. Uray agbisin kami na pamilya na, basta adalakit di iinom kan isugal na. Aginggat kaano akastoy ti sasaadan mi nga agina. Agawin ako na. Sigurado nga urayan na kunti anak ko. Rina? Uy, sika ka di dayta? Ha? Ni, si kamat gayam dayta. Anya ter aramidam dito eh. Ang dadagan ni Papa dito Iso tinapan ko kinita. Kat, kumusta kan Rina? Dandan di ka nalasin itaya. Kwa, mayat latamat, uray kaskasano. Anda ka di Papa namita. Inta pag merienda. Tagsarsarita ta. Kwa, inton maminsan latan, Johan. Imbatik nga minti anak ko, ija ka aruba mi. Kasta ka di. O sige. Umay ka nga rudan, tayo tulod ka. Ay, uray sa anan. Agyaman naklangan. Umay kakit din. Anya kalakit din aya. Agyaman nakmanang Susana, iti panangawir mo ka ni Michael itang aldaw. Awan anyaman na, Rina. No adda pa panam, wenno mapan ka makitagad. Mabalin mo lat nga ibati ni Michael dito Nakababain samat una yan, Manang. Awan rumbang apagbainam. Sana bale, nasingpatmat ni Michael. Nabartag ka man na nasimbang pedado. Kastam kadilatan na ka na yun. At, anya kumayta. Anya ti problema maya. Ibagam ano ada problema. Ay, una yun ti kastoy. Saan ka man nga gririri kita? Bakit? Anya talinuto mamasidangay. Ang mga simumulagat man na ruot. Ada jay nabati mi ka ni Michael dita asabaw ti kukod ti baboy. Milagro Itaman pa.
Apay ngay, sabaw lang. Ayan ti kukod ngay. Rawot kayo mo't nga gina. Nga malalala. Kanabalen. Oray di gulatan. Manggaw ka nga ron ta mga anak tanay. Nabi sinanak anapan nagsugal. Narsam! Mabit lang. Umayan. Sino mat kata dayta? Oh! Si kamat gayam, Johan. Umunag ka Agyaman na, Rina. Ala, agtugaw ka. Pasensya kan no nadanon mo nakawarwara dito'y balay. Madama ngamin nga gisimsimpaak. Nawanan yaman na. Kat, kumusta kan? Nagtakal tinagbaliwan tilang ama. Uwan nga ron. Kat, kumusta nga'y matilinakad mo dito Ayos, Mat. Aywan. Ibatik ti contact number ko. Tanood na kasapulan yung agi na. Awagan na klaeng. Si Dada anak at tumulong. Mangantayon arena, anyat kukum ngay. Di ka mo agaon. Anya nga'y timagao. Kat awan to pa yan may luto. Anya? Ay, awan pa serbimbot nga asawa. Anyalat kukuha mo ngay. Di ka malagbirok iti iluto malamot. Ngay, sino man na tag-tok-tok-tok? Yung ka makitaan. No, sino rita? Tanawan imit na amalamot. Ipanalbag mo kinkuha na diridawan ta na mairis jagong nan. Agtal na ka man, Dado. Kumpurmila ang malablabid mo. Mabit lang. Umayan. Nebagarabi Rina Si kamat gayam, Johan. Kanya nga rin na. Ada-awit na amakan. Wen gayam. Ate nayadok tinlutok. Iso apadigwan kayo man iti masida. Agyaman ak, Johan. Ay, pasensya ka lang kung man iti panagsasao ni Dado, Mutuin na ta. Kain lang manganod. Basta ati bisita. Agbit-bit iti masida. Champion. Tangiwat mo man, Dado. Di ka lang mabain. Adama mo iti palingking agbirbirok iti agbantay iti pwesto na. Kaya't mo kadi ti aglako iti nateng? Kaya't ko launay, Ngamday jay laang, tawan mo't mangkita ka ni Michael. Kas jay mo't ti amana. Aday jay labisyo, tinapatagkan kwa na. Awan ka diti sa bali, mabalin mo apangital kan iti anak mo. Sige, tapadasag tuman nakasarita ni Manang Susana. Barang no kayat na. Uray sumagmamano laang aldaw. O sige, tayo baga ki Jam Amok. Ta saanin nga agbirok iti sa bali, apagbantayan na iti pwesto na. Pagpudno ka man kanya, Karina. Anya kumamat ti pudnok, Dado. Ibagam tiyag pwesto. Ang dalalaki man niya. Anya? Nagalaslakit din day tapa nagpampanunot mo, Dado. Masikugak nga mo, kastakit din ti bagbagam. Kahit pangal-alam nga ron iti kwartam, no saan nga iti lalakim. Ano, isupay gid din, tiya amat isikog mo. Anya? Talaga dadailan ta utak mo, Dado. Naluton iti arak, iso at tila mapampanunot mo. Adda pa kitang tangdanak ija palengke. Makitagtagadak nga uray dakkelan ti tiyan ko. Ngamin, numang namnama kami latanken ka, ang mga numatay kami nga agina iti bisin. Nakadu ka talablabidi mon. Ano, ala? Uray makilalaki kan, basta pilyam di ado ti kwartana. Tapno adda madawat mo. Napila nga dapagbiag kan may sugal. Anya? Huston, Dado. Agulimag kan. Ikaam mo day tangiwat mo no awan matlaang nasayaat nga ibagam. Agyaman ak iti amin anay tulong mo kada kami nga agina, Johan. Awan anyaman na. Basit labanag dayta. Kan pakaragsakak ti tumulong. Diyak mo no kasanuak ang makasubad iti amin na kinasayat mo kada kami. Saan mo ka din napanunutan dayta? Sa anak mo't nga guru uray iti subad na.
Kwartaman rin na. Awan kwartak. Naigatang kun iti masapsapul dito'y balay. Kan gatas ni Michael. Jak mamating awan. Mangtad ka wan na iguyod kan. Anay ko, timak. Dado, ibatam. Masaksakit anak. Talaga masaktan ka, di ka pala mangtad. Ibatam ti asawam, Dado. Ah. Saan na nasaya ti aramidam iti aginam? Ay, si Kajoan, ha? Saan ka man na makibiyang dito? Awan bibiyang mo itanyaman nga ramidag tasawak ni Rina. Wen, asawa ka nga agpaiso. Ngamsaan mo mat nga aramidan ti obligasyon mo kas asawa kan ama. Puro rigat kan Vicente palpalak amo kada kami. Yan doon la amin nga bagbakam. Salbag kayo kiti. Kita kayo malangan. Ha? Agyaman naktadimtang ka, Johan. Anay ko, nagsakit ni imak aminas masanti bisit alalaki. Pumanaw kamin ka ni Michael Linton bigat manang. Kat agyaman iti anos mo ang nangaw-aw-awer kan kwa na. Anya kalakit din aya. Awan anyaman na. Ay, nasaya at met. Tanakapanunot kamatlaangan. Kat panawam di asawam. Ay, kunak no ibantay mo latta tibagim kan kwa na. Itilikudan tikas di nga aramidan na. Manang Susana. Saan pa'y analadaw ti amin? Ang kasanon, no sapulan na kayo ni Dado kat mangriribok. Day tatisan nang aramidan manang. Talintegan ti kalaban na. Nanang, papanan tayo ka di. Apay ngay rubrubwat mo dagiti bado tayo. Ada pa pananta anak ko. Panawan ta ni tatang mo ditoy. Ha? Apay ngay panawan ta? Apay, saan mo ka di akayat ti sumurot kanyak, anak? Kayat ko nanang. Diyak kayat ti agbate, takabut-butang ko ni tatang. Kanayo na nabartak, kan nakawi-uyong. Umay ka man, anak ko. Ikarik, manipod ita. Piliyo ko ano anya ti husto. Jakon itulok nga agbisin ka pa, anak ko. Pimanaw kami nga rod iti anak ko. Ket nagbirok kami iti nagabangan mi abalay. Intultuloy ko metlatta tinaglaklako iti nateng. Agingga nakaalak meten iti bukod ko a pwesto. Awan meten ti damag ko kinidado. Tamanipod iti pimanaw kami, saanen ang nagpakpakita pa'y kada kami. Jak ammo, no talaga adi na kaya ti agpakita, when mabain kada kami nga agiina, gapo iti aramid na. To'y pagayam mo, Rina. Agyaman nakpagam Rina iti daytoy apakasaritaam. Ala, awan sa bali amakunak, no di ituloy mo ti agan-anos ken aggagat para kada kayo iti anak mo. Ket sapay lakuma, tadumting tulat ta ti gundaway, ama ornos pa iti relasyon nyo nga agasawa, ket baliwan nyo ti mangrugi. Ta para metlaeng iti pamilyayo. Bueno papagayam, di tan ti nagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinger di tinaga na Rina, tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.